Evo pogledajte, izdati apel za građane grada Korčule da se štedi voda, a u međuvremenu ovdje na rivi se i dalje s ovim visokim cijevima pune trabakule. Evo ne znam koga pravi budalama u ovome gradu. Cvjetno naselje upravo vode nema, Pejton nema vode, veliki dio kućanstava nema vode, a trabakule na rivi imaju vodu. I pogledajte s kojim su onim cijevima spojeni. Ovo je upravo sada. Evo, pa molim nadležne da se očituju i obrate građanima Korčule što je hitnije moguće, jer ovo je 21. stoljeće i nedopustivo je ovako nešto da se događa. Evo, čekam odgovore nadležne. Koga vi pravite budalama?